Pini kanige kantung nila di puke nili metha masi APHLC candidate si dak di puke contest lo ladak Congress ke na contest dun delo ba akaprek opposition omunit ke na contest dun delo dak amri constituency ta ini tum APHLC si candidate lo Bikram Hanse alada Congress ke candidate avelo bukajan ke Congress si candidate lo nindum APHLC atum ke rap dun po di puta Congress tum ke nili pan nang rap dun po APHLC apan lapen amrita Congress atum rap dun po lapen ke rongkhang da nili tu Congress apan si pidat lo nindum APHLC tum ke hadak rap dun po lapen ke haflong a constituency dolan hala bangta Congress tum si en lo la pen nili tum APHLC tum ke rap dun lo ada la pen ke non isi Hauraghat constituency dola daga bangke ju MP election hote nili tum si second position la posi nili tum pulo APHLC si ada contest nangi pulo candidate nahi pulo sta ada cekroi khekte lo amatsi kijut nili Gaurav Gogoi ake high pen ching kilo ching vailo lasi last resort kusini tum pulo last resort ke ante Hauraghat ke Congress ta candidate dopo na pen APHLC ta candidate dopo ada ke friendly contest si dopo Hauraghat bangke la alliance kapi phukedet je pansi la friendly contest ke dulu friendly contest is a part of alliance a part of the scheme of alliance. La sihada bangke ni tum APHLC ta candidate dopo o lage professor Sarkiri Ronghat alang like APHLC a general secretary alang like tek serba la penhadak congress ta candidate dopo lahel la sirat atom pan ni tungi pu kapacini kangtum lahel ele alliance bange dovek ko lage phukel la pen Nilitum ning kepik nona batai asam adang isita nitum opposition tum si haiji la si opposition num haidet popo la si non pen nilitum chief minister candidate ta chongwailo la si Gaurav Gogoi phansi chief minister candidate nang po kusi nilitum APHLC pen ta chekroi dun la pen rap dun la hello kardom long trot constituency pen long trot a constituency pe nili tu kama thake non a think ke hala BJP candidate ke one dependable ka leader sai se mati di nili tu bangke especially ni tu APHLC tu mag ideology ke tu pensika me claim nili tu claim pilo Karbi tribal lapen Kilonjia Homia Adivasi Gorkha atum latum hai hui vir be datang ji itu ma dat vir be datang tu sini tu ke election claim Ako ni tunga election nge kheli leke nilia batai ta pulo patu te election nge ni tunga ke claim ji election nge ka patu bostu ka li lage serious pick bostu lage la si election ni tum claim ji la si APHLC to ma candidate to get fit sai se ka doeta la pen congress tum ta fit si alang li tum ta angbong fit pu ma tha si alang li tum na place dun lo la si ni li tum opposition tum si high end na no batai bang